Mweri wa keri uri kuhura hudi, umwe wa maundu maria makoragwo metereirwo muno ni muthi wa Valentines, na hari gikundi kia andu atatu kana ana ndungiaga gukora cia wendo ikiariririo. Imwe ya biacara iria ikoragwo iri iguru muno ni wendia wa mahua. Huku Nairobi turacemania na Dismas Waithaka, mwendia wa mahua. Mweri uyu thoko ino ikoragwo icangararite na kirorerwa uthaka wa mahua ukiguciriria maitho kuma kona ciothe, na riu ni hindi Mehariria marambiriria. Kuumana umuthi nginya mweri 13 ndireciria nigukorwo ngioya order cia andu aria hihi makagura hindi yo. Utaramu wa Waithaka thuguri-ini ino ni wa ihinda iraya, no ndangirigithania miaka ya nahau kabere na nditi nene iria koretwo kuo ihinda-ini ria miaka iri mihituku. Nituguragirwo ni andu moka kunywa guku, ani aria moka gukena gukura irabu-ini ithaa ria hwaini, na andu acio makinyuka hwaini ri ni moka makiguraga makinyukaga nona no hindi iyo no gwakinyaga thaa igire gukahingwo ku tutionire customers cia hwaini icio tuku aria maceragirwo ko mwaka ni turatarajia ni tukuona customers aingi ukira hindi wengi. At least this time Valentines is on a Monday, so most people watakuwa tao. The last year it was on a Sunday. It wasn't a good one. Tonona ti andu aingi mokaga ati utari na gitumi kiganu gitingituma ume nyumba uke wauka kugura ihua. Guku thoko-ini ino turacemania na Pius Ochieng, mutwarithia wa bodaboda, akihariria gutwarira customer mahua maya. Ochieng arauga mweri uyu kahua kao gakoragwo kari keru. Napelekanga maua mingi sana kwa siku. Moso ikifika hiyo siku ya Valentine nafanya hadi mimi mwenyewe niache. No hihi thengia ya endia a mahua a Kenya angi marehariria gukungũĩra endwa ao na njira iriku mweri uyu? Kila wakati huwa tunaenda mahali wakati wa msimu kama huu wa mapenzi, lakini mwaka huu sioni matumaini. Basi guciria no family no ndirenda kumekira kaundu muyende mendete mwendeho ku appreciate the mom, and she is most likely guciria dad na bro me out of the grid. Kuma thoko-ini ya mahua tugacerera Victor Were. Wira wake ni kugemia indo ta ikombe na nguo. Mweri uyu customer aingi mendaga gwikirirwo ruri rwa wendo indo-ini ngurani, wira uria aratwira ni ambiriirie kuruta. Watu wanaitisha wengi ni wanaume, kwa sababu I think wanawake wanapenda kureceive. Sasa wanaume ndio wana order vitu nyingi kuliko wanawake, but pia kuna ladies wenye wanafanya nini orders pia. Kiriro no takia ojuria agi no onake ari na mwihoko wa maundu gucenjia mwaka uyu. Uthaka wa mweri uyu na uria kaingi ukurikanaga ta mweri wa wendo uringanaga na uhoti wa mundu kimuhuko, na hihi ni njira iriku arenda gukenia mwendwa wake nayo. Na ona gutwika miaka iri kirumaniririo ni gukoretwo no uritu wa kimbeca, mwaka uyu maundu maroneka gukorwo mari mega. Handu-ini ha Kameme TV kuma mucii wa Nairobi, njitagwo Ngina wa Wandurwa.